tapi anu mungkin ke musle songkan hadirin badai masa kayak Jember gelap pagi operasi pongki tempona ingat minta sumbangan Fatihah lagi kirim aki kaki musleh mantar bi Allah pasti ada juga kirim aki dek keluargana mantar keluargana pas sabar buh mundak ke musleh susah saya ayon ngagulak ko mantar bi Allah pasti ada lagi tore kirim Fatihah pong tempona ingat liridallah wa li syafaati rasulillah الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى صحة وعافية كي مصلح أدنان يا الله وإلى جميع ما نوينا من نية صالحة على أن الله أن يقضي لنا وله شيء لله وله الفاتحة. Jadi gula benajunan cuma bareng sepat jengkala bentengan saus saya kataku. Sehingga kau leben ajunan ka doa ni gala doa maka napa epapolo nggak makin ku doa ku leben ajunan tor kadeng makin nikah ka doa nikah tak pateh penting aki se aroma se penting aki sepenting ka anak abri pese sepenting lah abri kalampi sepenting lah abriin bareng sepadeng kala bentengan padahal tak ada selebih penting etempong tuana ajunan dek kapotran ajunan. Hadirin sampai dibuaki ad-du'a'u silahul mu'min doa ka dinto senjata orang mukmin kula ban ajunan ni ka andalna doa orang mukmin ni ka doa benih selain tunya bektona sekejap mati kula ban ajunan tunya ni ka elang hadirin king mun doa sekebay andalan kula ban ajunan benih cuma itunya sampai ke akhirat kula ban ajunan bekal pakun arasa aki manfaat doa ni ka tapi justru seelang doa makin ni ad-du'a'u mukhul ibadah doa ni ka otak ka ibadah orang ibadah apa saus keng mun ta'atua ke Allah ibadah kau leban ajunan tak sempurna sampai dia ulama mun mari abejeng sampean ni kecek sampai tak doa meskipun tuan ada pandai sampai tak doa orang mun tak doa sekali mari abejeng ni ka ikut berarti munafik main munafik ro angka danan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar al-Fatihah dia ya lo abal sekali cak Arab cak Madura ya Allah mari kita ngaki ji cak muni boleh baik gila tang laki cak pebini tore gula bahasa doa gila sebelum anapa doa ni kami boleh senjata nak ulah ajunan andalan gula ajunan ni kami doa anapa hadirin karena setiap doa kaula ajunan ada tu boleh tuan aja aduh kita amal lalu tu dukan dia ni alhamdulillah ternyata Palestina ngeledena berde cerita na penceramai letu ipung pelempungan mana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الآية صدق الله العظيم.
ulama'una al-a'izza wal kurama indallah, para kiai juga jajaran ibu nyai yang hadir, ajunan semulja habibana wa sayyidana hadratal habib Muhammad al-Hasani, ajunan Kiai Haji Dahruji Alwi, Kiai Haji Wahid Zaini, Kiai Haji Adnan, Kiai Suradi, ajunan Kiai Soleh, ajunan Kiai Bustomi, Tortak Kaleb ajunan Kiai Solihuddin, ben seteja para kiai, seteja para guru sehadir nyuun sapora, dan gula tak bisa nyebut seteja karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dek seteja seampun alengki. Secara istimewa seampun mulang kaula ajunan Ki Puru, Ki Kadinto, Ibu Nyai Haja Titi Aziz, juga ndak selerana beten kaula ngatura kita dimben hormat seagung-agungipun tokoh masyarakat Bapak Fathullah selaku Pak Tinggi Desa Alun-Alun beserta jajaran, pengasuh Madrasah Baitul Ulum Ki Kadinto Kiai Hasanuddin, ben seteja Dewan Muallim, juga tidak lupa pasukan Banser yang ikut menertibkan suksesnya acara, wali santriwan dan wali santriwati, muslimin dan ibu-ibu muslimat, da ajunan seteja beten kaula amul jaki. Alhamdulillah kesempatan samangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir apolong dalam keadaan sehat. Muka-muka tak karwa apolong elun-alun, tapi sampai akhirat pakun apolong dalam keadaan kenging ridho Allah. Salawat ben salam ngireng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi, kalaban salawat ben salam Kak Dinto kaula ben ajunan anyuun, muka-muka kaula ajunan masuk ada ke kelompok seeki babi Nabi Muhammad kalaban syafaat, sehingga ketika ekiba Nabi Muhammad kaula ben ajunan tak kira nyeting dek panas apoi neraka. Ben keuntungan saya paling untung ni kemudian orang selok terasa neraka ni orang saya paling untung. Mun karo masuk swarga belum tentu. Jadi orang ukuran untung ni kebeni masuk swarga, tapi ukuran untung ni kalau nyetingkan neraka. Makanya cepon Allah, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Saya orang sebecerah man zuhziha anin nar, orang seepa jauh dari neraka. Mula jauh di neraka, wa udkhilal jannah pasti masuk. Apa sih untung nih kami orang saya tak nyeting neraka? Karena mun urusan masuk swarga, ajunan nih kemudian bakal masuk swarga kapi. Amin bu. Lo belum ke swarga? Mun abahas swarga sembian nih bakal masuk swarga kapi. Amin. Satu aja nih bakal masuk swarga. Umpama banyak tuh sana ketina patat pakun masuk swarga. Umpama banyak salah nak katina apa pakun masuk suar, umpama banyak amak siat dek remah pakun masuk suarga keng epor-por gelu, jadi ekor sep gelu tengaki gelu pesaki gelu namun lapel tang ruayate. Jadi kalau masalah masuk surganya pasti surga, tapi dikumba dulu, dibega, dikursap, diida-ida. Nah, setelah dicak baru dicabut, dicabut colok aja, baru diangkat. Pemulai kadek nih kan.
Kula ngucak dari neraka nih kak. Bian. Jadi orang seuntung nih ke orang selok nyeting neraka sama sekali. Tertak nyeting neraka sama sekali lagi. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, makin nih ke acara haflah. Haflatul imtihan atau haflatul ikhtibar. Imtihan ben ikhtibar nika morodif. Cepon ahli bahasa Arab. Lafat dua tapi maknanya situng. Jadi imtihan nika pada maknanya ben ikhtibar. Nggih? Pada ben jalan embong. Embong ben jalan nika dua lafat tapi maknanya situng. Imtihan ada tuh imtihan aja. Imtihan ben ikhtibar nikah morodif satu makna. Nah apa maknanya imtihan? Ujian. Nah apa maknanya ikhtibar? Ada ujian. Haflah. Haflah ini ke perkumpulan. Nggak makin ajunan along polong era aja ini. Ini kan nyaman haflah. Jadi mun haflatul ikhtibar berarti apolo nga ujian. Jadi akompola ujian makin nega. Aili ajlil ikhtibar mi apolong. Gara-gara beda ujian. Nah apa maksudnya? Putrana ajunan akhir tahun untuk nentuaki ongke kelas benta ongke nih ke putrana ajunan iuji kelu. Lastare iuji pangki ce ilmu na ekole na papunten ce ilmu na cekak na papunten pangki kelaben iuji. Le pulan putrana ajunan lamare iuji ilmu se iuji akini kapah salamati. Enyu onaki da Allah itu akida Allah. Pas papolong bagian wali santri le apolong ajunan untuk atua aki potra se ampun yuji ilmu nak nika pak nyami haflatul ikhtibar apolong gara-gara ujian. Jadi afla nika beni acara na kiai acara na sampian karena atua aki potra na sampian mi sabai madrasah mi tak sabai compong sampian mun sabai romana sampian pah peroma abad aki imtihan setahun tak oleh sekolah karo oleh ngale imtihan pun malam. Akhirnya makle sampian tak jera-jelako makle tak imtihan pun malam tiap Roma abada aki salamatan cukup papolong ka madrasah sabe madrasah sampian cukup nyumbang saos se andi se mampu nyumbang selo andi nyumbang mun selo andi tak nyumbang ada majar sakanda aba mungkin ni kejak sini kejak itu pani BLT bagi sokia daftar melarat samnya engke kan itu pani kilometer 4 saya ketan cek bagi soki pak si ketan kabi pak miskin kabi makin mun pak imtihan sesoki nyumbang selo andi tak usah nyumbang haram miskin kabi mun tak kepak kiai na ya akhirnya pas hadir nggak nikah alhamdulillah nyumbang kabi thank you beda saya nyumbang pese beda saya nyumbang beras beda saya nyumbang lako beda saya nyumbang mikir beda saya nyumbang manglo. Ini penting lah nyumbang entar kan tuh nama kita nyumbang kor entar paharam ini kan sampurna ini umpama tak bisa nyumbang selain nyumbang entar nama kita abri pese berkat ngalak telok ini kan nyaman nyumbang magumet akhirnya pas itu aki makin jadi makin ini keng atu aki putrana ajunan muka-muka ilmu seekor lebih putrana ajunan teti ilmu manfaat ilmu seekor lebih putrana ajunan manter teti ilmu barokah ilmu seekor lebih putrana ajunan manter teti ilmu semasalah betunya akhirat apa mak kutu itu aki sini kakak makin akhir zaman ni ke orang banyak tak pateh areken tak pateh memperdulikan dek kebareng selok padang makin nih kebi orang nih keseyurus nih kebareng setampak kala bentengan di zaman akhir orang ini makin banyak tidak begitu menghiraukan apa yang tidak tampak dengan mata dan hanya memperdulikan apa-apa yang terlihat saja. Contoh kula banajunan ini kan ija gebik malaikat thank you illa ladaihi raqibun watid
manusia nika jaga dua malaikat, situng malaikat rokib, situng apole malaikat bada bau kanan, bada bau kacer. Mun lako bagus malaikat bau kanan nulis, mun lako coba malaikat bau kacer nulis. Mangkana kaula ajunan Ca'ala ko maksiat makita ada orang, karena maki orang tak ngatela malaikat ni kalau toman asaren ben sateja kalakuan ni bekal etoles. Mun koro ika beda-beda malaikat kula ben sampean pakun meleng ntar ketuku pakun ngecok arapa malaikat tak padang keng mun itu ku beda bacaan toko ini diawasi CCTV 24 jam amannya letek tak hilang. Tapi manusia ni kemangkin takuan ke CCTV ben ke malaikat bener jadi gula benajunan cuma bereng sepadeng kala bentengal saus saya katako sehingga kau leben ajunan ka doa ni kala doa maka napa epapolo nggak makin ikut doa kula ben ajunan tor kadeng makin nikah ka doa nikah tak pateh penting aki searoma penting aki sepenting ke anak abri PC sepenting lah abri kalampi sepenting lah abriin bareng sepadeng kala bentengal padahal tak ada selebih penting etempong tuana ajunan dek kaputran ajunan. Hadirin sampai dibuaki ad-du'a'u silahul mu'min doa kak dinto senjata na orang mukmin. Kula ban ajunan ni ka andal na doa orang mukmin ni ka doa benih selain tunya bektona sekejap mati kula ban ajunan tunya ni ka elang. Hadirin king mun doa saya kebayi andalan kau leban ajunan benih cuma itunya sampai ke akhirat kau leban ajunan bekal pakun arasa aki manfaat doa ni ka. Tapi justru seelang doa makin ad-du'a mukhul ibadah doa ni ka otak ka ibadah orang ibadah apa saus keng mun ta'atua ke Allah ibadah kau leban ajunan tak sempurna sampai coba ulama mun mari abejeng sampean ni kecek sampai tak doa meskipun tuan ada pandek sampai tak doa orang mun tak doa sekali mari abejeng ni ka iku batene munafik main munafik ro angka danan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Dia ya. Lo hafal sekali cak Arab, cak Madura. Ya Allah. Mari kita ngaki. Ji cak muni boleh bailok gila. Tang laki cak pebini. Tore gula bahasa doa gila sebelum anapa doa ni kami boleh senjata nak ula ajunan andalan kula ajunan ni kami doa anapa hadirin karena setiap doa kaula ajunan ada tu boleh tuan aja aduh kita mari lalu tu dukan dia ni alhamdulillah ternyata Palestina ngeledena beda cerita na penceramai letu ipung pelempungan mana tapi yang mungkin kemos lesongkan hadirin beda masa kayak Jember gelap bagi operasi pongki tempo na ingat minta asombangan Fatihah lagi kiri maki kaki musleh mantir ke Allah pasti ada juga kiri maki dek keluargana mantir keluargana pas sabar buh mundak ke musle susah seri saya yonceng ngagulak ko mantar ga Allah pasti hati ki tore kirim Fatihah pung timon inga liridullah wa li syafaati Rasulillah al-Fatihatu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami' arwahi man ijtama'na bisababihim wa khususan ila sihhati wa afiyati kay muslih adnan ya Allah wa ila jami'i ma nawayna min niyatin salihatin ala anna Allah ayyaqdi lana wa lahu syai'un lillahi wa lahul Fatihah. Anak pemik Fatihah abli ka doa boleh ni masuk doa ni suratul Fatihah 5 quri'at lah Fatihah ni tergantung niat tak orang si macah mbian andi hajat na ba saus Fatihah niat mbian Allah bakal tekan beda dua beda ni tergantung niat tak orang situng Fatihah suratul Fatihah 5 quri'at lah Fatihah ni tergantung niat orang si macet mbian di hajat Fatihah baca nomor 2 ma uzam 5 syuribalah
Aing zam-zam ni ketergantung niat orang sing nginum. Mbian mun nginum aing zam-zam, cek Quran nom kan niat ya Allah kalaban barokan aing zam-zam ten kula nyuona penyakit ate pa beresaki, ten kula nyuona pada pa aki ke Mekah Madinah pah enom. Ada saya nom ada aing. Mbian aniat pah enom aing zam-zam. Niat sampean bi Allah bakal itekani kor niat ni kagak niat sebelum minum aing zam-zam. Mbian pah debu cang sapra kana kok belambak pun minum aing zam-zam aniat mi tak tekah benih hadis sesekelero aing zam-zam macamporan. Ya dengan seumroh oleh yang 5 liter. Ndak bakal alun pas satisanya ndak kapia itu tak keteng kedrum. Selain kedrum benih karo orang make sape melo. Pon, ana pamit doa. Tadi perhatikan, terus aki boleh lagi. Kenapa harus doa? Kau leban ajunan makin kutu abeli ke doa boleh ni kecil kalau pai. Tua kau le ajunan kak dinto ada doa ni kata terima. Ben ada doa ni kata pari ke Allah. Setuju doa ni kata pari ke Allah. Baca Allah saya bu. Ud'uni astajib lakum. Ud'u minta sampian kapini dak kaula astajib lakum. Kor kaki minta biko bekal ibri biko bekal ibri mbian tak bisa baca bu ndak dapat kok belambak minta soki saya tak lem soki sampai mati. Perhatikan tua ni kebi Allah pasti paling aki tua ni pasti beri tua ni pasti sempatan ni keng cara Allah nyempatan ni tua ni kecepon ulama bertelok cara na Allah terus lagi tua nikah bi Allah pasti beri keng tua nikah bi Allah iberi tua nikah bi Allah sempatan ni bertelok cara setung bi Allah langsung paling aki mangken cuken bi ainil mad'u napa saya pentah langsung iberi mangken dia tung nikah. Nomor 2 bi Allah ikan te bareng lain selebih eka foto bi kaula ajunan jadi bada orang minta situng bada minta barang bi Allah langsung itekani barang ni kayak bagi tung nikah. Nomor 2 bi Allah iberi tapi tak iberi barang saya minta iberi barang lain selebih penting kesampian. Nomor 3 doa ni ke bi Allah edan te aki sampai bekto sampian ni kesiap narima edan te aki imma ibeki budian itunya kia ota boleh ibeki itunya ibeki akhirat arupa kenceran sehingga gula ben ajunan maki kencer na sakoni gara-gara doa pah banyak gara-gara doa ni ke ibeti kenceran bi Allah. Telok ni kada langsung iberi mangken tapi ikan te barang lain ota berdoa ni ke edan te aki dek ke bekto se kau le ben ajunan ta oning. Pertama langsung iberi minta mangken langsung iberi mangken saya nikah para nabi dan para rasul para wali kapan doa mangken nikah langsung pare gitu Allah. Contohnya banyak para wali Allah saos ke As'ad Samsul Arifin sokoraja nikah to manis serang belen dalam mbak nikah ngala arta aja pun ke As'ad ngala arta eta buraki teti abri mau nembian jak ninja takut teti jamba kan lain yun lain tingkat ni kami minta makin langsung di Allah petekan makin dia makanya para wali Allah ni kalau kan bode sebah andi kelebihan bisa ngeber nggih kapan doa ya Allah dan kula ngeber langsung berdepan ipeteng pah mental beda istilah teku sakelan nggih bede lambak teku sakelan mun makin terbesa cengkang sih bede benih teku sakelan wali Allah ni kalau bede kealengan daun salamber pah tai ketela tuan mireng dia kealengan daun salam berelang keng talangkong benih sombong keng bulan temur temu ingat mohon kealengan daun salam berelang ni gula makin bisa bu sabor benih sombong keng dung temu ingat jadi gula ni ke makin kealengan daun salam berpah elang ni gula bisa makin kor daunnya daun gedang hodoh aja bang pendonga tak percaya kaki aja yuk mari bukti lagi nabi ko wah berarti nya kucung-kucung boleh ini kan tak percaya aja berarti boleh toro mabe depan serba gelok lecak dia banser jadi iya le iya le nggak suka emoran deh
mun setemu orang dia tepat kira lagi apa kita temu orang hari si kumis beracun ini saya nggak bansara kemi mari namanya mi berde bansara iya aduh yo sabracun nare aduh Pak Ahmad ya mantungo Mas Jeffrey nih masih ngabayang mbak mulai nih aman tak langkong teguh gak tegok nih kayaknya macam menerekam ke gula nih kan bak pentem nih kalau baca gila nih yang bau namun sebaraan dia Mas Jeffrey balik camnya iya deh mas menerok ada dia oi iya tak kuat oi lah kemi tak kuat lah kemi ada balik can banser mantar gula ku tu pak kerja boleh haram lo entara kok tahu leh ngucap dia iya mas kok cong dia buat takong kok kerja nah oh Pak RT oh berarti double kan siapa sih nggak boleh kok kemarin nih tok kakek atau lihat siapa sih nggak boleh Wahyudi Pak nggak boleh Pak tok kemarin pempes ke pesakit tak mantau mas kita tabu tak ada kayak tabu apa kok nah cerah adanya hebat Allah membiantu mending ada film India ki ada polisi na silang batetok no ladu sing ladu sing iya kapan penjahat telai kolek dateng mana dia adek ya ini dia terus gawat di ke TV tak nolongi sekali cak ngocon obat nih berarti bergelak lakon nih pemulai kada kok apa tuh kau japok tempat ke hula marin berarti bergelak lakon nih kesikan bermandi mbak pemulai kada Pak Ladusing jaga tuh kok nak nukol nih Pak mak kercet sih badan
mak baca mas. Aja tak apa aja aja. Pan, Allahumma sholli ala Muhammad. Seborang mas ki. Jangan Pak Ladu Sing. Aduh, cek ngecit tu macam narap-napok gitu. Berdiri acara main pentai tisun pi Pak Ladu Sing pun ada hukum yang Pak Ladu Sing. Ya lah kalau kapi kok lanjang kok sana. Iya lah kalau. Men tuan mangki bedeng kiai ceramah tisun kan Habib Bansara. Salah cek ngecit cek. Ya, tak kok acara. Aduh, ibu buka Ladu Sing ya. Ketika yang terus muka atas makri Ladu Sing. Le aku boleh. Ha. Allah. Samor-mor baru nemu mangken tisu na pencerame pekemet bi bansar tadi. Ya, tak ada sekali. Apa yang kalau aku? Aja. Lah pemulai. Ada sekali dekir tadi. Nah. Menjadi sentara aku je lah. Tadi beri semangka selontar king tak cocok baginda. Pani biri ya pahala. Diamankan boy itu kok. Kenapa? Nyanyi. Tapi kulihat apa potongan ustad dia? Apa potongan artis kok dia? India. Hari acara imtihan deyu. Imtihan nekat madrasah tempat ilmu. Masa imtihan pasti ke lagu-lagu India. Dan jak mun imtihan ni ke make lagu cak lagu India tapi lagu sih mengandung nasihat. Thank. Wah India, lagu sepenting laguna mengandung cek sampai tika lupa dereng tua binikna mulai eka kandung sampai sanonto dewasa hamtum java hongge. Ada ngalto cek dereng India ceng panceng sajan dia ya cek ceng panceng apa gemet eno menadek cek Ladu Sing siapa sih usul Ladu Sing ki buru nah nikah Pak Ahmad nikah Ladu Sing apa? Oh kana betak kok kesediaan orang nih. Oh. aduh pandangnya ke bola binakan gerunggung Pak Ladu Sing ini. Encek kalangka. Unboxing ada nemu. Bon, beli ke doa boleh. Terus boleh ke boleh lagi. Seborah Pak Ladu Sing. Dia mantan Pak Ladu Sing. Bon, beli boleh ngaji boleh tore. Allahumma sholli ala Muhammad. Neka interviewnya mana? Intermezzo sponsor di buru niki. Tore makin beli boleh ngaji boleh. Jadi gula banajunan ni pakon minta pakon doa. Tak ada doa ni ke saya tolak, setuju doa ni ke pasti.
Pola tu mana guru ke Banyuwangi pola. Mun sampai aletuk sekali nakik pemulai ni kan. Mun ni kata mulai gula semulia. Mun sampai aletuk sekali nakik. Allahumma sholli ala Muhammad. Keng cuman cara na Allah nyempetin doa ni ke bade telok, bade situng langsung parengi bi Gusti. Nomor 2 langsung parengi tapi ikan teh barang lain, bani iblis saya bentah. Nomor 3 doa ni ke hadirin. Bi Allah ka dinto eden te aki kau bekto sekau leben ajunan tauning imma parengi kibudian imma budian akhirat kau leben ajunan tauning mangkana tidak rogina kau leben ajunan minta situng langsung parengi. Contohnya tuana para nabi, para rasul, tuana para wali, para ulama-ulama niki Allah langsung paringin. Ana apa mon kula ajunan minta minta langsung paringi. Polanan mon kula ben ajunan adua nika langsung paringi. Nikah bisa beni tetilan jalan kefokusan, tapi bisa tetilan jalan ke cuba apa-apa. Kula ben sampean ni kemun minta tur kadang sepenting menyaman ke abe meskipun kau orang lain bahaya ni kata kira-kirana bener mun pas sampean minta langsung diberi lun alun ni ka mate kapi ka mate kapi contoh mun pas kula ben ajunan minta pas pada ben nabi pada ben para wali pas langsung diberi ku tak bahaya sampean ngubur pe kare ibu obu bejana yare yang tare bah tade ke co orang mbean tu ngucak sapa ke co orbore menter tompes sele sing co tore mun sampean pah mati tak mati sing cok kalau lebat mulai pah budak sampean rembun udah mentur tetap berak saya sebeda mun pas sampai tuan kau leben ajunan saya minta mangken langsung ibrik mangken salun-alunnya kari kata lohu leku mate kapi engki kan tetangga ngocak masake mentur setruka langsung bilu deh mun pahaman ti mangken pahala adu sing doa saya cara marip entek king contoh cocok holil man terbu ya le langsung pula mangkana mun kula ajunan minta ni Allah tak langsung diberi mangken anapa kula benajunan minta dengan kui nafsu. Mun para ulama, para wali kasa beni untuk kepentingan abad tibik beni untuk nafsu, tapi untuk dekat agama Allah. Maka langsung diberi. Kula ajunan nikah. Ngakui nafsu mun pahpan minta mangkin langsung diberi. Mate kapi salunan dunia tak kira berdekari. Nah becik ketunga tu aki mate. Situnga manis keluarga na mate. Teti salunan dun kula ku teti tukang satet kapi hadirin. Salun-alun teti tukang seher kapi. Mangkana kau leben ajunan minta tak langsung diberi. Mbian dok rumah kok minta lebih beri mon pah langsung diberi permintaan kau ajunan maka kau leben ajunan neka bekal abahai aki kau orang lain karena kau leben ajunan minta dengan kui nafsu sepenting ka abek ma untung orang lain coba orang lain mate tak kira-kira nabi kau ajunan lebih dalam keadaan pekel maka kau leben ajunan beni keng tak beri keng di Allah kau leben ajunan tak langsung diberi beri panapa beri bareng lain sebarang lain ini lebih manfaat aslinya sampean minta ya Allah Allahumma pajiru ya Allah Allahumma pajiru embian minta na pajiru bi Allah pangki embian tak kira mampu menandik pajiru akhirnya bi Allah embian tak ibri pajiru tak tekan di pajiru keng bi Allah pah pandik cucu jadi saya minta pajiru tapi bi Allah ikan teh lain kakek kita pantas andik pajiru wis kakek apa bini inna bayi geluh ibri ni bi Allah senik kak cara doa ni kak beh orang ni kamu tak mampu hadirin pas andik pajiru ni ke benipu ngaruat manusia ni tak mampu tak ning paksaki teman bersitung contoh sorba aja kak beda orang sekeluargaan ni ke situnga miskin situnga soki si miskin ni ke anakku acuan sati sorba aja acuan sati Roma ngontrak berempah 300.000 sebulan ngontrak oleh na sebulan oleh 1 juta oleh 1.200.000 jadi kalau 300 kan ki beda karen nah tretan na soki tele beni tretan asli kisah keluarga anak bolen ni ka soki cek soki nah
Situng bekto beli sesoki ni kak beda perjalanan apa ke Mekah apa ke Mas sampai 5 bulan tetapi sesoki ke beda kakek kak tempeng nyewa kosan 700 jo kaki nengi Roma boy salatang Roma boy saya jaga aki na kaki tak usah ngontrak 700 nengi Roma boy gratis cek bunga si miskin nih kak bunga alhamdulillah dah iya andi tretan soki entar neng Roma nasi soki nyaman Roma na tingkat 2 kulkas macem tiap kamar AC kapi TV jora aja kapi jadi selama beda Mekah aroma satu tireng soki nih kak kapan oleh sebulan keluar boleh nih kak keluar boleh tanda ke rumah sel du lantai mewah nih kebangan leka kosan 700 boleh tanya aki tetang ke selain arah apa kami keluar kak tak mampu le cek lampu nadok ring kok 1,5 juta sebulan saya majer lampu 1,5 juta kosan 700 engkau jadi cukup kapile benar enggak lain enggak ke lampu nadok jeng kok 1,5 juta tumpes saya jual sati tak jadi mon gik benih kena orang ini tak bisa pian minta pajero berapa jangan pian paci ke pajero cek 7 juta majil aduh kada sampean mau nang tro pajero Allahumma pajero kebelah paci ke 7 juta aduh kok mbian mun tak golek ko takdir beri pajero mbian nek kak pajero keng cek jual ki mbian mun tak kapan le sebulan porop na petikal sebedai kal peminta tak anapa orang ini kamu tak sanggup dalam kondisi tertentu hadirin meskipun cang orang lain nyaman benih tetilan calon nyaman tetilan calon ruwet ke hulaban sampian jelas cang bian nyaman dengan di bini pak cang bian senyaman si bini netung re cang sempak jo ya Allah mun pah pereng pesagun petok sehari-hari ntar kebara tutupi labang ntar ketemu tutupi labang bini empat tidungi masjid bu tidak bagi situng makanya gula pesen di guru gula cong bini situng boy tidak bagi situng korli beli pada ban sebanyak cewon gurtan gula situng kor ili beli pada ban sebanyak makin banyak mau tak ikut cak bang sabang ya maksud aroma andi ada aku beda tuh deh kan ada tuh pan yancam dia berarti kuat telah dusing nih kan udah macam tak akhir dia aku mau tak kengit tuh bola nih kan enten nih ngade nih kan mau tanah nggak aku berarti ki odi nih onten laku wadak dengan nego berarti entar matuanen enten kuat kak kuat berarti nih kalau buat nika menteri yang kau teti polisi nih kak tori norok gula ke Bengkalan pedetia polisi tidur ada aduh pak langsung entar mun ladusing Allahumma sholli ala Muhammad ada kan aman dah satu ya berarti begelak bahaya lah kadang tengah-tengah matuan peletuk Allahumma sholli ala Muhammad kurang 10 menit lah kisah apa sih ambu kak? Ayo, aku udah pakai coba mau tak terkait rotoron tak toron bu. Pengajian, Mendang saya berbagi ke orang mah ya. Pengaji, nih kayaknya cak dia tak tahu kakek. Kiki nih baca ngadeng seneng-seneng deh. Ngarah keton begelak nih genteng asli naik nah kamu gituan sebel deh
Kontore keng tak langkong magi sambil gajak kenge saya pada pagi. Jadi doa ni kepada Allah langsung beri saya para nabi, para rasul, para ulama, para wali langsung beri karena minta nabi ngakui nafsu bentak membahaya ke yang lain minta untuk keng ningki agama na guste mun gula ban pak beri mati kapir kan mati kapir bu lebih biar sampai udah ya aja mun pas dua na manti jua pun tak gede biti an ya kariwa duaan ban koceng ya 4 kapir tetanggan. Nomor 2 pada orang minta ni kebi Allah tak beriin barang saya minta ikan tak barang lain anapa kita siap sampean mun diberi saya minta pajiru tak beri pajiru karena mun sampean beri pajiru sampean tak kira mam pada orang minta soki ya Allah pasoki aki pakun tak pasoki ya Allah tak pasoki anapa mun pasoki tak kira kuat mungkin sampean pas sombong mungkin pan soki pas atir maka nabi Allah tak pasoki anapa tak mampu mun pasoki sampean kita tak mampu akhir bi Allah soki nata ibeki ke ngombian ibri sehat tore ngombian minta na soki ke Allah ya Allah pasoki aki ya Allah tapi pasoki bi Allah karena mun soki ngombian pas sombong karena mun soki sampean pas cerai akhir bi Allah soki nata ibeki pelan bekal membahaya keng bi Allah ikan ti sehat ngambian deh apa maki miskin kur sehat tore kama angu soki sakit sehat beres kota miskin tapi sehat milih apa milih cukup siapa satenya cukup ibu kipak lah dusing kok kemarin kemaangu antara soki dan sehat soki apa sehat biar minta soki tapi Allah tak ibri soki tapi Allah ibriin saya anapa karena sampian mun pasoki sampian nikah bisa saja tak mampu ngadepi kesokian nikah akhirnya Allah pas sehat kapan sehat lebih penting tembeng soki orang nikah make soki keng mun tandi sehat lo satu rasa kok sampai darah tinggi kok ajam telgetel kacang asam urat semak lemak kolesterol teh pucuk kencing pakak sehat dire nje tak soki re keng polan sehat alhamdulillah ada karena apa-apa bener rijak berkata lo udah pak karo malaiku ganggu apa tidak sekali dina pembian ni kemuni beri teh pucuk pah tak yenom benih kencing manis ingat ke kompoi selalu entar no iki bawa mule bener hari sambung ibu teh putol lagi ya kok habis sehat yuk orang ini kemun sehat teka hajat kak maki tak soki sehat maki miskin sampurna kok gerang saya kakan bu ngan morong kigangan neben kok gerang keng mun sehat apa luan saya kakan soki bisa melek kok sape banyak pesena bisa melek Kentucky maki kok sape saya kakan mun protein sakit baik kok sape nih kak bener maki bisa melek kok sape margana soki keng mun sakit baik kok sape nih baik bini nambian mun tempo sakit patah beri kakanan senyaman ngapa ku kira bedenda nih mah lek kakilat luari tak nakan lek terapa lek ya sati ya injang rawon ka injang kan deh kaki mun sakit riu berbeda nyengah ru marah lek pecel iya nah saya pecel maksudnya mentan lekan beda nasi pecel gitu padahal kakan saya pada berakiman nyaman keng tak ada endem jangan apa sakit keng mun sehat makai kok gerem walau makan sederhana ikan asin sambal lala walau baju sederhana asal tertutup aurat walau makan sederhana walau baju sederhana walau serba sederhana asal sehat jiwa raga serta istri punya 3
itu sehat atas bawah. Ladu sing amankan ladu sing jai patako mi lo tako man to namyan lo tako kamatuan kula mi tako Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pada doa ni pertama hadirin langsung ibaki bi Allah ki pada doa ni kalau langsung ibaki saya pen tetapi ikan tak barang lain karena gula benajunan pada saya lebih putuh pada doa ni kasih nomor telok Kak dintu bi Allah tangguh aki dan te aki. Contoh pilihan presiden 2019 sampean lambek ketika Jokowi dan Prabowo nikah calon 2019 sampean nikah milih Jokowi napa Prabowo? Prabowo kan? Tak jadi Prabowo 2019. Ketika 2004 lekor diberi beda Anies, beda Prabowo, terus beda Ganjar. Saya pilih embian Anies keng si teti Prabowo mak Prabowo embian minta Anies le embian kan ki 2014 lambat ni ke minta Prabowo teti Prabowo makin teti ni ke embian tibi saya minta keng bi Allah ki identik akibat tahun Nabi Musa tu man minta ni ki bi Allah identik akibat 40 tahun sampai identik akining 4 tahun jadi Prabowo lakar ko tuteti makin mak bisa ki 2014 istighos sampean adu sampean tepatian mak le Prabowo teti beteti bi Allah king 2004 lekor jelas boleh coba waktu ini ke Allah pasti ibdi keng bekto ni tentu itu ndah hadirin Palestina dengan Israel kalau sekarang ada genjatan senjata itu secara akal tak masuk akal. Israel pernah mengumumkan di mata dunia tidak ada akad damai dengan Palestina ini kata Israel. Dan Israel akan tetap menghadapi Palestina dengan cara militer, dengan cara menembak, membunuh, mengebom dan menyerang dengan cara militer. Pernyataan ini diungkapkan oleh Israel di mata dunia. Setuju PBB ini kata tahu Israel tidak akan pernah akad damai. Makanya pulang buat ini sia-sia mediasi akad damai. Israel sudah menyatakan tidak akad damai dengan Palestina. Tapi ajunan saya minta penjumat dan roka Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, tolongi tretan kulit sebeda Palestin. Secara akal, saya tak masuk akal. Secara logika yang tidak rasional. Tapi ajunan karena minta ke Allah. Makin damai antara Palestina dengan Israel lagi. Sudah terjadi gencatan senjata. Saya nikah. Empian saya minta. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Pancoraki hadirin, pancoraki Allah orang-orang kafir, orang-orang musyrik senangnya ke Islam. Di waktu yang bersamaan Allah jadikan Los Angeles menjadi dunia api. Los Angeles terbakar itu bukan cuma satu tempat, bukan cuma satu bangunan, hampir 500 hektar, 500.000 hektar gemet ada sekali. Padahal secara akal tak masuk akal muntauber tegara aja gelu. Cek benih kompor saat itu. Cek benih keng rokok ibu buang pasti apa? Mak tegara aja Los Angeles Amerika terbakar. Carana Allah mabri apa ini kacek kembang agak. Ku tak pakai kirim lak palak tahu. Lak palak tahu. Apa nyaman namun angin saya undur sana kan? Cangkring kanton apa nyaman? Wah, ada nyempit kagak? Wah, mun tak tepak di TV pacek nyari ngalak palak tahun nih kok. Napa nyaman kak? Aing saya undur saja. Iya kan sabon? Puting beliung. Aman ada al-tuki sini. Berarti lagu nari ya begelak lah kan. Bi Allah pahikrami angin puting beliung ni kala. Angin puting beliung ni kan ngiba apa ya? Makanya pak kumat Los Angeles ni.
mak bisa tahu ber Amerika secara akal nampas ngobor pada gem air atusan ribu hektar sampai atusan ribu Roma si kemet situng jawabannya Tuhan ajunan ya Allah kafulaki ketika doa Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin wansur ikhwanana fi Palestin Tuhan ajunan makin ya Allah pariki kapi ampun pariki kapi tapi tidak langsung apa-apa karena gula benajunan ni kehadirin mun pas doa langsung ibeki langsung benih kalau doa ni kasih ibeki langsung makin doa lain ibeki langsung mun pa ibeki langsung tua cuba tekan iki ya ke bagian orang Islam maka Nabi Allah tahan kelu dan teaki kusba kusba Allah terima Palestina makin ampun saya Israel ampun tak nyerang dan Amerika dengan sekutunya Amerika dua kali bahkan itu tempat terjadi kebakaran besar di Amerika dan kula yakin hakul yakin Tuhan ajunan ya Allah saya ampun terima pramila kak dintoh kula benajunan andalan orang Islam ni kata ada lain napa sih anda laki toreng anda laki Allah toreng anda laki doa hadirin karena doa ni kata saya tak terima cuman carana Allah narima nikah macam-macam bade saya langsung ibri bade Allah edan teaki bade Allah ikan te barang lain sepenting cak sampai tak doa paham saya maksudku lagi paham saya maksudkan gula nah apa hubung dengan acara impihan makin ni saya maksudku lagi 5 menit paham hari kula ben ajunan makin ni kebanyak lupa ke doa ni anak sepenting lamun duk anak sepenting lah bade kiai bi kula ben ajunan tak itu aki dari compok padahal anik kesatiaki pendidikan makin banyak gagal gara-gara banyak orang seponi makin mulai tidak memperhatikan anak kalau berdoa anak apa cuman lambat ikan orang alim sakoni semun duk tak abid ilmu na didik anak ambil soleh anak ambil tati pujuk lambat ni kebi orang tua etara kata aki anak dia minta aki ke Allah makan lambat ni kepada istilah anak saya setiap keterbian beda apa tak ada teng tua ben malam kak dinto cekak saya ben tanak foto sampai menurut cerita Ki Hasyim Asy'ari bagaimana jadi Ki Hasyim Asy'ari ketika aing sepona tahajud tengah malam kak dinto pas nimba aing sampun ada pak atas ternyata satem beni ke beni Aisyah aing napa Aisyah Aisyah emas yon talaki bi teng sepona Ki Hasyim Asy'ari bini yon talaki ya Allah dan kula tak minta kak dinto ya Allah dan kula cuma minta anak foto seperti juga Allah dan kula tak minta kak dinto dan kula saya tahajud bani itunya tujuan bak Aisyah emas kapi di lem somor tu ayo mantu pak kambian motor sekalangkong pangeran tahajud depan malam pangeran billahi leku boleh ya kok tore sampian tengalih mun bedenak kana sukses ku tak kengring sepuan andi amalan istimewa tore kan tuhi mun bedenak kana sukses mun bedenak kana pinter mun bedenak kana pelak mun bedenak kana bagus tekku ku tak ring sepuan ring terutama ring sepuh bini nih andi amalan khusus mungkin ahli jaga malam mungkin ahli pasal sunat mungkin ahli ngaji Al-Quran mungkin ahli sodako mungkin ahli zikir atau mungkin ring sepuan libur ke ulama jadi beda gerak batin ada sesuatu yang tidak tampak dengan mata dan ini sangat menentukan maka dengan makin kuda motor pas aku lah potra naik kantor king monta esodok bentua bi ajunan di pok copok king monta itu aki bi ajunan cek salah aki pendidikan mon potran sampian gagal empian nam menekat tuh nemen padi pegenteng seetamen tanah na pegenteng king monta erabu monta yo beti ekakan olah maki genteng ah king mon sambi erabu lo pati genteng bikin ah tanah na tak pati subur king esarami aing king ibri irabu ibri ipupu jaga dari penyakit maka bekal genteng oleh kula benajunan makin pendidikan benih tak banyak tapi sajian banyak orang pinter makin jen banyak orang tak bener nek saiki akeh wong kang pinter tapi luwi akeh maneh wong kang blinger banyak si pinter tapi tak pati bener apa sebab kula benajunan cuma maka ada bareng sepat jengkala bentengan tapi bareng setak padeng kala bentengan usaha batin hubungan ke Allah kula benajunan makin mulai elang sehingga seperti anak kurla sekolah anak kurla ngaji anak kurla beda pondok tak itu aki tak enak kerena hadirin padahal tuang ajunan ni kesicik nentu aki nah dek ke ati ben ahlak ka putrana ajunan pramila dek kak dinto mulai makin siap napa tak siap neraka tire nak foto siap napa tak siap atu aki nak foto sampian mun tak bisa atu aki jaga malam empian mun tak bisa apa saya keterbina sampian mun tak bisa ben malam ke Allah nanyisit nak foto nah cek pun ulama mun sampian ngajero buk mun pian ngajero
ya Allah dan kula saya ngaji Quran ni ka ike baitra kata anak kula misnati sebeda Baitul Ulum Al-Fatihah baca Quran nabasah jadi niat ke baitra kata nak foto torai mun sampian ben ngaji sesepo seteh hosos nak foto siki odik saya ngaji ini ataki ke baitra kata saya ngaji Quran pah anang sampian pakun coba akhlakah anang sampian tak oleh ilmu anang sampian tak bagus keng benar ngaji aki Quran ikan niat ke baitra kata nak foto kula entari ke penggalan tapok colok kulen korten genten kenapa kula mak bengal ngebeli senikah karena sejarah mencatat setiap orang-orang soleh ini kediring tua satu akil setiap hadirin Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Sabit ternyata riwayat tadi beliau itu tidak punya ayah dia punya cuma ibu kok jadi ulama besar setiap tua naring sepo ni kasih tak buang itu aki kemangkin saya mulai pada debi kaula ajunan mulai tak itu aki tak terakat malah kurutan gula mesen katan gula nulil mungkin tak ingat ya kina anang setan pun tena benari anang kirimi Fatihah ten gula sampai makin benari kirimi Fatihah ke anak ten gula pakai pesan di guru ten gula mun ngirim Fatihah ke anak ya mun anang telok Fatihah na telok cek Fatihah situngai ke telok titiam bian ke balaking bian ngaji bian tak sempat atraka tak sempat apa saat tak sempat jaga tengah malam tak sempat bian setan pun tena di lembar sehari ngirim Fatihah Al-Fatihatu ila hadratil musamma misnawati ya Allah papinteraki pamanfaataki petitiaki anak solihah Al-Fatihah baca Fatihah cek pun gelak suratul Fatihah 5 kuriatlah Fatihah ini karena pacang ini tempian benar ke 5 Fatihah putran sampian bekal bagus amin kok bu cengang jelas saya bahas lagi paham kira-kira makin siap tak siap neraka tidak putus sebenarnya Baitul Ulum siap tak siap sampean atu aki potrana kutu bedah terakat khusus lambat terakat tak orang jaga malam makin lepot sejaga malam sedan pun tenang kalau ben ngaji otak bempian asadaka hari bikok ke terakat tangan ya Allah kalau ben sedekah ni ke anak gula pas soleh aki mbian mun ngalaku ni ka putra nampian bekal bagus mun tak bagus entari ke bengkalan coba gula ongguan nih ongguan lah satu aja abuk tes nikah hadirin mbian oning sih terakhir contoh nari bah torona holiliasin entek gini ngak kira yuk contoh terakhir pahala kon holiliasin ini kanya gua anang kiai bimbia holiliasin ini kan anang ring tani bu epak gula melarat embuk gula melarat pada ring tanin asli ring tani salah ring tani gula rumah gula ngedolum pelosok mun situ mandepa unik keng mbian tak kira barjaje mun gula kebeli ring gunung anang ring tani ulan mua gula ngaring Jakarta tadi bag semua anang ring tani gula nih kabu anang ring tani cocok nih gula mi sampai yonceng debak kelu maceng napa holil nih kesehebat mun holil ya sintandi kehebatan panapa keng sepelak nih kering sepo bini ten gula sampun wafat 2 tahun yang lalu keng sepo bini ten gula kalau toman ambu juga malam keng sepo ten gula kepuna sudah ko saya bentali ke ten gula keng sepo ten gula kecek lebur ke pengajian bahkan lambat keng sepo nih ten gula nih kak mun beda pengajian lambat jarak 5 kilo nih kalau ada di rumah nih kalau setro ngaji kita ada apa-apa set karena anak lagar situng gula tadi tretan jadi gula ini ketan masuk anak sebatang kera hah oh iya saya pentak gula ini kalau biar yang sepo ka Allah saya pentak gula ini ke biar yang sepo gula ini kagan badan di pesya beli pesya karing sepo dan gula cak malarat cak apa saya beli pesya embuk dan gula pernah beli pesya itu aki sampai makin gula enggak cong tersok ya kaki menceritakan dia penyakit kaki nak dan gula sampai makin nih kehadirin ampun 6 tahun pun keliling-keliling berangkat pukul beluk mulai ke rumah pukul 2 pukul 3 sampai makin nih gula alhamdulillah dan gula yakin hakul yakin tuan yang support dan gula berangkat pagi kol beluk mulai kol 3 malam ki laku namun tamu kol beluk makan tahun tersampai 6 tahun sampai makin gula bi Allah jaga kita andi penyakit hadirin begitu dia sampai makin nih gula kita andi penyakit begitu ya ampun sakit kelesma dia ya tak sakit sekali cek benih anang Fir'aun kok tapi tandi penyakit padahal mun secara logis tak mungkin ten gula sampai bertahan sampai makin nih
tapi ring sepo saat tu akhirnya sepo binitan gula mun gula sampai yon cengkak kantone ka benih gula sehebat huli liasin tak andi menapa huli liasin tak andi ilmu huli liasin ka tak andi pengetahuan mi sampai dia pakak kantok ring sepo ten gula tak buat tu aki sampai wafat ten gula saya pentak Allah mbian makin bukan pentak aki putran tiada cak minta tukang ceramah kepi huk siapa saya ngaji ya mun waktu di penceramah kepi tetireng peratu tetireng solid tetireng bagus ni kelo aduh karena makin ni ke zaman datang bang kibodok temur hadirin butuh toreh pun kita terlambat pun putra neki keni pun ki bedebak tone iterakat toreh penta ke Allah toreh penta ke Allah mun sampean saya minta lebih mantih etempong tuan wali kutub tuan ring sepo bini ke anak nikah penta ngaji aki mun bisa apa sama aki pada tak bisa mun ngaji Quran kan niat pada tak bisa ngaji Quran mun sadoko kan niat pada tak bisa sampean kirim Fatihah benari kira-kira siap napa tak siap siap napa tak siap ternyata nak putus sesoleh kepi demikian nguncang tidak kurang apa bah India boleh elai ke boleh mau acara imtihan nikah oleh nyanyi tapi nyanyinya mengandung nase jangan pegang dulu tereret ada jangan cium dulu tereret karena baru saja kita berkenalan kan berdalam bagi mau cium soal gampang mau pegang soal mudah tapi tidak mau main-main silakan cari yang lain lagu nih kata apa pakai lagu mengandung nasihat bagus napa tak bagus nih kamu pakai lagu masuk surga sabora kula bahas lagu tak bahas musik ke kula bahas karena algina misrul kalam lagu ni pada kanca kula bahas lagu nih kamu pakai lagu masuk surga mengandung nasihat keng berde lagu saya masuk neraka bu mun terus aki masuk neraka nih makanya jak terus aki yang buat kita oh ini ngambian waktuku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil ku sentil-sentil ku kira pentil tak taunya sutil ajo masuk neraka mi apal kieu kok ya Allah terus selamat ya Allah waktuku tolol aku tak tahu yang nongol-nongol ku senggol-senggol ku kira botol tak taunya pentol ya aman dadu sing ada itu kiye deh berarti laku naladu sing ngongku begila ani ancam aman pon mentor di Allah kabring hidayah Khalil Yasin tak bisa ngubah ring lunalun Khalil Yasin tak bisa ngubah ring rono yoso tapi mun kula saya pada pak makin kabringan hidayah empian pah kenceng atu aki putrana gendeki nek dan kula tak bisa ngubah empian mik ngubah empian mi Khalil Yasin ngubah cek Nabi no tak bisa ngubah putrana sene makanan kula tak bisa ngubah keng kula mada pak tua aki trakataki mentroan ang bagus sepong kita lambat sekabringan hidayah pasti atu aki keng mun tak kabringan hidayah ya pakun magilang ngaci pakunda online na keng manter beda online na amin sekadin toh nyon sapora sambil agak tengki kak sapora aki sambil agak ki khud masofa wada makadar jak ke jak buang saya pada pak nikah manter teti amal mantar teti ilmu mantar bisa ayakun aki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik pak matfri siapa lagi Pak Ladusi siapa lagi ada ambaan ki tak jambak karena ni kemun ngambak minta dia deki boleh cek ngambak buah durian, buah kedongdong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina. Allahumma ij'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina wa tullab baitul ulum. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islami wal iman wa ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal mus bin nabi wa bi ummil mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.